Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, yang dihormati PG Founder Datuk Wiralus Eng, Datin, Jerry, Jesse, Mahaguru Syukur Hashim yang saya hormati, Cik Jun, mentor saya, Cik Zul yang tak ada dekat sini dengan Puan Najdah. VP1, saya punya second mentor, second brain, Puan Malia. Okey, VP2 dan semua FMD yang hebat dekat sini lah. Okay, let me introduce myself. My name is Raitu Syahmi bin Cik Daud. Why I put my name, TikTok name, Captain Raitu, because I'm a ship captain. So I think first ship captain kot sini. Airplane captain sudah ada, Tuan Captain Azizi. Captain chopper pun sudah ada belakang sana. Chopper, bawa chopper. So now I bawa kapal laut lah. Okay. Okay, profession as a master mariner ataupun ship captain. I start public goal, kenal public goal 2021. COVID time. Tak ada buat apa dekat rumah, then I kena paksa dengan my wife. Bagi email. I cakap nak buat apa? I nak daftar account public goal. I said for what? Then I pun bagilah kat dia. Bagi dekat dia email tu. Dan dia buka akaun public gold, dia beli 1 dinar dekat saya. Dia lock 10 bulan. Asyik Allah, dia paksa beli emas pula. So, I cakap, apa ni, sebulan 100. Bayarlah semua, habis semua. Then, I dapat 1 dinar. After I dapat 1 dinar tu, dia punya aura tu, dia punya ketagih tu, Datuk, I beli lagi 14 dinar, I beli lagi 15 dinar, I beli. And then, duit tu, saya dah standby untuk beli kereta baru tau. Habis semua beli emas, Datuk. Kan? And then after that, I said, kenapa ketagih macam ni? Terlalu ketagih emas ni macam ni. And then I found out inside Al-Quran said, emas as a temptation to human. I ingat bini I suka emas sebab, sorry, I tak buat formal sangat lah sebab Zin dah pesan tadi, jangan formal. So, I ingat dia suka emas sebab dia cantik. Bukan cantik, emas Korea pasar malam pun cantik juga. Tapi kenapa orang perempuan tak kumpul emas Korea? Dia nak juga emas yang mahal tu. Walaupun beli emas 916 jual rugi. Kan? And then, because of this lah, because inside the Quran. So, Datuk, in Islam, when we die, our good deed cut off, habis. Tak ada lagi. Tapi, kita ada chance. Sebab apa? Yang pertama, kalau anak kita, anak yang baik, soleh, dia doakan kita, pahala terus jalan. Yang kedua, ilmu yang kita sebar tu, kalau orang lain dapat manfaat, dia dapat manfaat masa dia hidup, pahala jalan. Walaupun saya mati, jalan. And then, sedekah yang kita bagi. Okay, buat benda-benda baik, hospital, surau, masjid semua, jalan. So, duit pun tak berapa ada, mau sedekah banyak-banyak. So, I ada ilmu. Ilmu pasal emas. So, saya pun buat. Sebar ilmu as a passion. Sebab I jumpa kawan-kawan, you kena simpan emas. I paksa semua, paksa. I kena paksa, I paksa juga kawan-kawan semua. I paksa dia simpan. You simpan dulu, nanti you tahu kenapa. Sampai 200 orang. 200 orang. Inner circle only. Inner circle only. Then only, dah habis inner circle, I paksa. Then baru I pergi ke FB live lah. I buat 1 bulan live. 1 bulan live non-stop. Boleh teka berapa orang dapat? Hoi, terror 1 orang. 1 orang. Okay, 1 orang saja 1 bulan. Kan? And then, I said, kena pergi reach more stranger. Sebab dalam FB tu just kawan-kawan. Semua dia orang dah tahu dah I buat public goal posting semua kan. So, I go to TikTok. So, bila sampai dekat TikTok, reach more stranger, masuk banyak. Then I said, I do this for passion, then you bayar duit pula. This is good already. Okay, so until now, lepas jumpa semua circle yang bagus macam ni, platform yang the best platform in Malaysia, Datuk give. So, best platform in the dunia. In dunia. So, I said rugilah kalau tak buat ni. Kan, rugilah tak buat. Kita tak perlu buat apa-apa, kita just bagi ilmu yang bermanfaat dekat orang saja. Bagi ilmu, public goal settle everything. Okay?
So thanks to my second brain mentor, he see my potential. He said, Cap, you must queue bonus. So now already queue bonus every month. And Cap, you must club 1,000. Now almost already. Yeah. Then one more he said, Cap, double ticket. So now fighting for double ticket. Okay. So that's all. I think my short sharing. So jom sama-sama kita sebar ilmu yang bermanfaat untuk pahala yang berpanjangan. This is the best platform. Thank you Datuk, thank you Datin, thank you Public Gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sila Oh. saya nak tanya. Sebab Captain tukar platform dari FB Live ke TikTok kan? Ya, ya betul. Jadi apa yang follower yang ada dekat TikTok sekarang? Okay, follower saya tak pernah pakai ad dekat TikTok. Organik semua 115,000. 115,000. Oh, jadi TikTok yang dapat lebih banyak sales. Ya, TikTok. Ya. Sekarang semua orang tua pun semua dekat TikTok. Bukan muda-muda lagi. Okey. Sebab Captain, saya difahamkan semalam rupanya kalau TikTok bila you punya konten sangat bagus atau sangat berpotensi, TikTok akan bagi FYP ya? FYP. Pernah dapat FYP tak? Selalu dapat. Selalu dapat? Wah, konten apa yang selalu dapat? Konten saya suka marah orang dalam TikTok lah. Macam bila kita marah dia, nanti dia marah balik mah. Bila dia marah, dia komen mah. Engagement naik. FYP. Simple. Okey. So eventually my content will go to the right people jugalah. Yang bad people dia akan datang juga. So kita tak boleh ubah semua orang. So but thanks to them also, because of them my content push to FYP. Okey. Jadi TikTok pun ada paid follower. Ada. Ada. Okey. Ini sudah jadi halangan. Pernah jadi halangan. Dulu kalau baca komen-komen tu I sakit hati juga, I down juga. Tapi sekarang I take it positively. I said thank you for giving me FYP. So ini baja lah, macam baja kepada saya. So I tak rasa apa sekarang you komen apa pun tak ada apa. I fokus yang nak dibantu. Okey. Ya. Alright. Terima kasih kepada Bang Captain kita. Thank you.